Domingo Jr., Froilan Domingo, Lourdes Ocampo, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Sikat Almario family, Roy and Remy Between, JJ and Charmaine Between, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Inco, Josie Jack Chimi Inco, Nicolas and Ami Sikat, Archie Ocampo, Francisco Domingo Jr., Christina Kenneth Crisalane, Rosel, Matt, Sydney, Eric, Freddy, Frances, Aurora Domingo, Yuan, Mary Jane, Zaak, Princess, Rose, Tina, Donna, Migo, Mia, Froilan, Dison, Ivy, Gabi, Cassie, Calvin, Jeremy, JM, Daisy, Claire, Jose Ocampo, Archie Ocampo, Manuel Epipanya, Doc, Mike, Lisa, Marvin, Cherry, Micaela, Erica Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Kennard and Anna King, Victor and Vency David, Juanito, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Santiago, Joe, Nereo Tantenco, Santiago family, Pangan family, Dr. Leleng Santiago, Pineda Kapati family, Chelsea Manlutak, J. Ria Ocampo, Marieta Herrera, Michael Robinson, Joel and Desiree Dare, Carmelita Lico, Betty Senyan, Canada, Efren and Emily Santiago, Christine Santiago, Aurora and Felisa Tarin, Henry and Bernadita Between, Asinto Giao, Sophia Bless Manabat, Manabat family, Seni De Leon, Vicente Nulud, Nulud Bondok family, Mangune Hernandez family, Sabado Liangco family, Salonga family, Edna Rivera, Sibug Rivera, Magahila family, Mga Hilig family, Jesus and Sining Sibug, Eden Timug, Jasmine and Jaime Juanito, Melissa Serrano, Febrero family, Malig family, Bailen family, Cuenco family, Alex and Anya But, Marlon and Marites Sason, Noel and Maricel De Jesus, Marcelino and Marilu Serrano, Arnold and Maricris Aguilar, Raimundo David Jr., Raymond Salenga, Juanito and Janet Doroteo and Fontanos family, Father Dennis Ruiz, Oding and Eva Pangan, Ofelia David, Marieta Mendoza, Lito and Minerva, Jomet and Myra Navarro, Gina Karaig, Pelaya Magkalas, Carlo Chara, Milagring David, Tita Lumanog, Leslie and Dr. Aurora Bauzon, Jensen Mayna, Jenica, Crystal Clark Jacob, David family, Emelita Carmelino Manila, Carissa and Fatima Manila, Rolando Romero, David Sason family, Paul and Jack Ocampo family, Ricardo and Alma Bitug, Arnold and Carvin Bitug, Ray and Jessica Evangelista, Christian Jerry Evangelista, Chena Dimaun, Romy and Lolet Cortez, Rolly and Daisy Cortez, Ray and Pam Cortez, Remy and Lito Manlutak, Berhinia Cortez, Ricky and Raquel David, Renato Cortez, Karina Isabel Manlutak, Martin and Lodi Sason, Edsel and Annalisa David, Beth Nina Giliana Santos, Sason and David family, Angel Bitug, Angelina Parico, Santi Cruz, June Tolentino, Orling Fajardo, Poyawon and Fajardo family, Arnie Renelin, Angel Nicdao, Nelson Auring, Amelu Alain Nicdao, Sason and Giao family, Jelly Coronel, Cherry Maglalang, Tita Gosum,
Richard and Jane Giao, Chayar and Kate Dabu, James Kevin Nagayo, Lolita Nagayo, Francis and Marlene Nagayo, Alden and Michelle Sigua, Avel and Alice Sigua, Jose and Victoria Tiamson, David Munoz family, Sherwin David, Santiago Malig, Songko family, Roberto and Mila Gosum, Rowel Diwa, Andrew Maninang, Kenza Crystal Pring, Mary Grace Mangulabnan, Kylie Samata, Serrano, Florentino and Maria Cortez, Freddy, Jenny, Loisa, Mark, Catherine, Lawrence, Trixia May, Avelina, Annie, and George Santiago, Candy Sharon, Dominga de la Cruz, Rosalina Kayanan, Edwin and Rochelle Magtoto, Alberto, Feli, Nino, Amil Ocampo, Juliana Bernardo, Juliana Dare, Rian Mary Bakay, Tricia Milares, Winchell Hart, Christina Marin, Omet and Meli Ocampo, Edgar and Angie Ginto, Bernard and Karen Ocampo, Junior and Daniela Ocampo, Diosdado and Veli David, Elizabeth and Rudy Pacoma, Nenita and June Tiangco, Levi and Josephine David, Angelita and Joel Mendoza, Christy Marin, Teresa and Noel Flores, Neresa Alfredo, AC, AJ, Shane, Nick Dow, Rosette Abando, Ervin Sanchez, Clay Cristina Mark Ivan, Adoracion Eming Santiago, Pedro and Josie Serrano, Jonathan and Edna Montoya, Romeo Lopez, Claire Heidi, Maybelline Angelica, Joan, Mark, Jaisel, Erby, Erica, Ricky, Des, Maki Sibug, Roland Serrano, Renato, Lucia, Christopher Wen, Cedric Pasing, Agapita, Chito, Jomer, Natividad, Agapito Jr., Aurea, Tess, Boy, Zila, Resi, Maria, Rolly, Lenny, Jose Puring, Juanito, Robert, and Len Cruz, Rona and Roy Angeles, Rosalinda Manaloto, Fatima and Aston Manaloto, Ronel Enrica Tenco, Jamaica and Jane, John, Christian, and Janet Tenco, Fernan and Maria Cristina Clemente, Vanessa Clemente, Malit family, Marilu Abuda, Rosario Gasa, Remedios and Romeo Calo, Cielo and Camille David, Alvin Calo, Jonah Lee Estrella, Estrella and Torres family, Joseph and Annalyn Estrella, Romeo and Mercy Ocampo, Albert and Michelle Gonzalez, Roden Aileen Ocampo, Jeff and Dorothy Valerion, Minette and Nathaniel Kayanan, Prudencio Bautista, Jeffrey Bautista, Lucia David, Rick and Joy David, Eddie Mendoza, George and Sok Mendoza, Lito and Menchi Mendoza, Joel and Carmen Mendoza, Mike and Jane Kapati, Jocelyn Mendoza, Rudy and Sylvia David, Victor and Susana David, Jeff and Roxanne Ginto, Belen Mendoza, Aleiza Tala, Neil Mark Nicdao, Torres Makaspak, Kapati Diaz family, Ruel Carmen, Argel Celerine Adrian Bautista, Angel Ines Gosum, James Raul Mariano, Lon Faith and Chichay Garcia family, Mendoza family, Lai family, Bibas family, Arcela family, Domingo Gosum, Mr. and Mrs. Jim Punsalan, J.R. Richie Rosoriano, Zani and Grace Gasa, Kenny Marilyn Marjirel Kayanan, Anelea Kayanan, R.J. Kulala, Ezekiel Garcia, Ziam Ignacio, Rizar Kulala, Mary Rose Rivera, Princess Rivera, Adrian Kayanan, John Alfred Calma, Josanin Kayanan, John Paulo Ralph Malcon and Joan David, Kenneth De Leon, John Machu Rivera,
Winsley Hart, Asmin Magtoto, Raven James Pineda, Joe Rivera, John Vincent Malik, Emilu Calma, Lucy Sunglao, JC JF JR Mendoza, Josepina Esusa, Michael Edwin Rossi Manabat, Carolina Manaba, Oscar Tiamson, Bebot and Ansa Santiago, Andrew Diamson, Serrano Family. Para aking makapasubaling kayaduanan di June Senfol and John Patrick Passion, Leo and Chris Sitcharing, Irene Castro, Arcel and Sangria Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine, Carissa Maribisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Apolonia Rojas, Ruth and Leo and Tay and J, Roselina May, Between Macmac, Gian, Sky Between, Erickson, Eliser, Edmond Ramos, Brian Datu, Adrian Malbar, Jonel Alvarez, Pauline Santos, Martin and Jem Palo, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Inco, Nel, Arlene and Jeff Ferdy Nuki, Manuel and Arnold Kayanan, John Alfred and April Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlene Claire Sikat, Franz Arjin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel, and Ethan Valentino, Joseph, Emilu, and EJ Diacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Yung, Neil, Arlene, and Ferdy Nuking, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, James San Antonio, David family, Arellano Tantenco family, Apolits George Lazaro Santiago, Elisa Canlas, Romano and Elsa Castro, Edwin and Maricar Santiago, Eric and Jaycil Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Christian and Kaisten Gosum, Ramir and Claire Rembulat, Joseph Santiago, Marisa Robinson, Pilar Ocampo, Teresa Santiago, John Paul Santiago, Alvin Santiago, Ocampo Santiago, and Gosum family. Paul Wadman, Boyet, Roderick, and Rex and David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynaldo Gyao, Cons and Bless Apilwar, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Rangeli Roma, Regine Nulud, Lisandro and Lian Jan Bondok, Joan Salonga, Peter Sabado, Nemencio family, J.R., Nick and Elisa Coronel, Ronald and Estela Aquino, Albert and Jonet Kasupanan, Rowena Aquino, Michael and Mary Ann Teopanco, Victoria, Margarita, Julieta, Belen, and Maximino Roel Lizel, Remedios Gradzer, Veronica Sanchez, Lisa Macaraig, Emily Bitug, Justin Earl Montoya, Carlen Sofia Dison, Corazon Marukot, Edwin Gasa, Rainiel and Marie David, George and Marilyn Inco, Diane Santiago, Luigi Manyalak, Elena Sionco, Ricardo and Strelita Pasya, Risa and Iris Pasya, Richard and Louie Ann Pasya, Ricardo Jr. and Candy Pasya, Romnick, Francia Nitz, and Nicole Nolasco, Tess Calma, Nancy Marcelo Fresius Ann Santiago, Joyce Carrion, Chonel Mateo, Christian Rivera, Dave Rason, Joylyn Mateo, Pedro, Belen, Florentino, Carmelino, Antonia, Rose Ann Manabat, Remio Muni.
Paroking Malagwang Kapaldanan D. Feliciano Castro Jr., Fred Castro, Helen Bocolos family, Nunag Ananica Albero, Marivic Dungo, Dexter Regala, Emelita Santos, Chodora Lapira, Mark Angeli Ocampo, Lilia Caneco, Emil Nunang, Biday Alfonso, Arsenia Inco, Rosie Inco, Cristel Ayala, Chodora Makaspak, Manuel Bustamante, Puring Enriquez, Catalina David, Romeo Manabat, Narcisa Romero, Romeo and Nenita Cruz, Teresita Cassandra, Timbug Erlinda Miguel, Salud Calma, Froilan Domingo, Romea Jordan Alonso Jr., Vicente and Juanita Regala, Catalina Kasupanan, Billie Jean Pineda, Ricky Lusung, Rosario Deirit, Eddie Tantenco, Dante Tantenco, Anet Lakindanom, Epipanya Liangco, Melchor, John, Jaime, and Reynaldo David, Angelina, Victor, Myra, Martin Tantenco, Benamin David, Marcelina Layug, Nikhil Nulod, Telma Pinlac, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Inco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Caninero, Lorenzo Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kate Villa, Ori Topstein, Jordana Mesetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gosum, Enedina Between, Beata Caninero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Jesus and Jolie Tayag, Federico Sabado, Angelina Nicole, Jewel Ann David, Sitang Santiago, Laura Tambalo, Montemayor Family, Santiago Junio, Marcing Lagman, Ovencia Rivera, Dominga Barbo, Esapina Pablo, Andrew Gonzalez, J.C. Drens Tayag, C.U. Sunglao, Celerina De Leon, Noel Limin, Lucia Flores, Fernando Bong Danganan, Harold Kayanan, Veronica Reyes, Gian Tiamson. Paroking Kapaldanan din Kaladwarari, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Feliciano Sr., Modesta, Erlinda, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Arthur, Marvin, Antonia, Ben, Raul, Rosalina, Renz, Pedro, Paula, Rico, Erlinda, Miguel, Maria, Juliana, Monseñor Damaso Inco, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Pablo, Maria Benedicto, Arsenio, Maria Senaida, Bening Pasing Payang, Alice, Len Ray, June, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino, Patricia Among Osegiao, Dr. Benvenido Antonio, Lorentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Rene Rosario, Flora, Melchol, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Cristeta, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Fernando, Randy, Raquel, Conrado, Modesta, Feliciano, Erlinda, Carlos, Charlie, Virgilio, Dominador, Chodolfo, Rosalina, Teresita, Christian, Romeo, Pasencia, Julian, Antonio, Beatriz, Heleo, Helen, Carlos, Relly, Emerson, Pedro, Jerome, Melchor, Nenita, Haroline, Joel, Ernesto, Alfonso, Jesus III, Jesus Jr., Pastantenco, Virgilio, Dominador, Chofilo, Rosalina, Teresita, Miguel, Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Cora,
Nuring Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, Humbilina, Zoilo, Catalina, Maylin, Magdalena, Gregorio, Pedro, Ernesto, Catalina. Milagros, Marlene, Joaquin, Gregorio, Herminio, Antonio, Roberto, Victor, Asuncion, Leonardo, Paulina, Miguel. Arnold, Eufrasia, Ruferto Sr., Elfelada, Manipur. Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo. Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Tito, Lourdes, Bernardo. Aiden, Leonila, Heidi, Among, Jess, Mariano. Lourdes, Eloy, Juanito, Sista, Juan, Anatolia, Noberto, Mark, Anthony, Doroteo, Victor Senior, Libereto, Bernardo, Victor Jr., Cosme, Among, Andres, Between. Gregorio, Maxima, Rufo, Ambrosio, Erasmo, Maria Nelia, Celestino, Doming, Dinga, Dolor, Eddie, Raquel, Narciso, Elimonada, Roger, Pepito, Angel, Ronald, Macario, Rosalina, Dado, Nieves, Nestor, Patricia, Sixto, Elisa, Cristina, Max, Magcalas, Magdalena, Crescencio, Paquito, Paula, Jenaline, Herminia, Jesus, Romeo, Trinidad, Roberto, Duna, Juana, Pedro, Baby Clark, Maria, Macario, Jemaraya, Domingo, Noel, Mila, Boy, Marcelino, Dolores, Leonora, Jose, Crescencia, Rufina, Carlos, Emmanuel, Paulina, Sebastian, Julia, Maria, Abelardo, Senior, Francisco, Reynaldo, Emily, Jesus, Corazon, Aurelio, Norma, Isidra, Ventura. Apolonio, Sozimo, Esperanza, Victor, Maximo, Mariano, Osang, Jose, Lourdes, Narciso, Benamin, Aurelia, Renato, Cecilia, Jose Remedios, Edon, Alberto, Tito, Teresita, Josephine, Jenny, Telma, Elizabeth, Leonila, Pedro, Mercedes, Christopher Lee, Albertina, Rosario, Pedro, Serafia, Martin, Dominga, Emmanuel, Gloria, Andri, Kayla, Cristel, Inocencio, Glenn, Pablo, Salustiana, Milagros, Andres, Iliana, Casimiro, Supriano, Jason, Maxima Bitug, Mercedes, Antonio, Nathaniel Baluyot, Jose Evangelista, Ricardo Teodoro Jr., Guillermo Rosario, Natividad Onofre, Joseph Regino, Alejandro Roel, Valentin Pablo, Josefina Regina, Alejandro Guillermo Felipe Bolet, Vicente Rolando Sharon Remedios Alejandro, Clara Carlos Alberto Rosario Jasper Charles Bungay, Hilario Carmen Angelita Leon Quintino C. Margarita Arsenia Anica Gabriel, Deoscoro Santos Sising Julian Oscar Carol Nicole Gilbert Cherry Lito Lina Rosita, Ernesto Benigno Janet Apolonaria Teresita Romeo Carlos, Relly Emerson Karina Dominador Gian Lee Alodia, Angel Joel Lino Macaria Alejandro Maria, Maria Luisa Eledrino Epipanio Martin Nelson Leonardo Wilberto, Sofia Anthony Bernabet Kirby Nika Gregoria Maria Tomas Santiago Felimon Prudencio Antonio Ines Media Marcelo Castro Astor Felicidad Leonard Maria Father Francisco Mendoza, Arsenio Maximina Benita Rosario Manuel Sr. Santiago, Socorro Andres Vitaliana Salvador Marciana Esther Damaso Marcela Alfonso, Nicodemes Felicing Fausto Ustina Gian Ricardo Felix, Diosdado Rosario Eduardo Simeon Manya, Elutolio Lucina Godorfedo Leonida Maria Chofila Maria Berhilio Arnold Chofila Conrado Rita Rufino Justin Angel Alberto Antonio Lucila Greg Freddy Remedios Edwin Amalia Leonira Agustin Martin Carlita Cayetano Apolinario Lucina Socorro Lucia Solo Maxima Eronima Benito Zenaida Ricardo Angel Manansala, Emilia Marcelo,
Hermones Teresita Miguel Luz, Teodora Macario Rosalina. At ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaga nakakarela.
Ilagyonig pa ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng Ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos sa kikatangig pa, at ing pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabe kay kaingan. At kay kaantimurin, Pakamalan kapatad, mitipon ang timong pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipanagiputa mo ing patawaran na katamo ng igpa, uling mitnuya king kamu ampong ganaka. Aminan ko kin Diyos, pang may payang tato. Di kasala ko king bina, king maisip pamang maamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamanapat, king gawaning mayap, at sukat kong sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito ay panigapu ko kang nuan na Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alananggo. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lord.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamibubuning nuanay Apostol Santiago king Diana, birian mong mipabanalan ning kamumulan ng binunga ning obra ding apostol mo. Ipagkalob mo sana king imbanal a kapulungan mo, mirinan niyang tetagan king kasalpantayanan, ape patutuanan ng ting apostol, at alang-alang mo rin king pamamilatana, miatdanan niya sana king maragulalugod mo. Iti adwan mi ka o Diyos, king kapamilatan na Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alananggaw. Amen. Pamamasang iba't king kaduwarang libro ding ari. Karingal Doreto, ating taong iba't baal salisa, anilapit kang Eliseo, ing tao ning Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinape, amegawa king mumunang pupul a sebada, at ditak a binutil a bayong pupul. Nga ng Eliseo king kasaup na, iyapag mulareti karing tao ban kananda. Dapot nga naning kasaup na, ela makayagyureti karing dinalan ataw. Nga ng Eliseo, iyapag mo ban makapanganla. Uling inggino sa sabyana, king makapanganla at atin pang mitagan. Inya inapagnala ning kasaup na karela at antimo ing sinabi ng Ginoo, mengan langan at atin pang mitagan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Gamat ning ginupakanan na katamu, pakibata na ing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakanan na katamu, pakibata na ing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakanan na katamu, pakibata na sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakanan na katamu, pakibata na sablang kailangan tamu. Sablang lelangan na pasalamatan deing Ginoo. Sablang tapat na purian de. Bustan yung pipagsalitan deing ligaya ning kayarian mo. At pisabianin kekang kayubayan. Gamat ning ginupakanan na katamu, pakibata na ing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakanan na katamu,
pakibata na ing sablang kailangan tamo. Makalawel ang mitnong kapanayan ke kading matara ding sabla. At pakanan mo laking takdang panahon. Gamat mo ke kang bubuklat. At babye mo ing burining balang mabyen. Gamat ning ginupakanan na katamo, pakibata nawing sablang kailangan tamo. Gamat ning ginupakanan na katamo, pakibata na ing sablang kailangan tamo. Makatuliran niya ing ginut, karing paralana, at banal karing sablang dapat na. Malapit ya ing ginut, karing sablang mamaus kaya. Karing sablang mamaus kaya king katutuan. Gamat ning ginupakanan na katamo, pakibata na ing sablang kailangan tamo. Gamat ning ginupakanan na katamo, pakibata na ing sablang kailangan tamo. Gamat ning ginupakanan na katamo, pakibata na ing sablang kailangan tamo. Gamat ning ginupakanan na katamo, pakibata na ing sablang kailangan tamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol king uli na ning Ginoo. Magsabi kong mayap ke kayo, king mibebe kayo sano, agpang king sukat dang daptan, ding inaus ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabato, at misaw-saw, itmuan lugod king metong at metong. Pagkapilitan niyong papanatilyan, ing pangametong, ay bat king espiritu, king kapamilataning kapayapan abubuklod ke kayo. Metong yamu ing katawan, at metong yamu naman ing espiritu. Antimo nung makananong metong yamu ing kapanayan, ake katamu ke yaus. Atin mo metong aginu.
metong nga kasalpantayanan, at metong nga binyag. Metong ya ing Diyos sa ipatangan, yo ing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lintoya busal tamo ing meto nga maragol a propeta. Di natangyeng Diyos baneng iligtas ing keyang balen. Ing Ginoo mantabe ake kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus dinalakit siyang pasibayo king dayat malat ning Galilea, ding dakalataw tikyande. Huling hitdoring makapagmula lang waga ade patana, king pamipakayap na karing masakit. Jesus minukyatya king baydbid ning metong abundok, at linuklokya karin kambeda ring kayang alagad. Ing piyesa ning Pasko daring Hudyo milalapit na kanita, Jesus minatngaya, atikit no ring tutong dakalataong pasilapit kayo. Inya nga nakang Felipe, nuka rin ta kaya makasaling tinape, ban apakanantala reting tao? Sinabi na iti banyang subukan ni Felipe, dapat king katunayan balo na ing kayang daptan. I Felipe may kibatyat nga na, aduhamang dala na denaryong tinape ela makagyu para mirinan niya hagyang ditak mo ing balang katao kareti. Ing metong karing kay alagad, i Andres, akapatad ng Simon Pedro nga na, oy ni ing metong ay anak alalaking makibakal 5 tinape sebada at adwang asan. Dapat nanula rin para karing sablang taong deti. Paloklokan nyo ring tao nga ng Jesus karing alagad. Madikot ka rin niya ring sablang tao pesiluklukla. Atin may 5,000 karing lalaki. Kinwanong Jesus ding tinape, minyayang pasalamat kin Diyos, at pemye nala karet ang taong pakaluklok. Makanyan mo naman ning depatana karingasan, at mirinan lang ang anggang bisala. Inyang kinabsinongan, nga nakaring kayang alagad, tipunan nyo ring mengatagan, ala kong pabren masasayang. Inya pemulot dongan, at may kakapnulang 12 kaing, karing pira-pirasong tagan daring tao,
karing 5 tinape sebada. Ding tao panakit da kaniting maragulamala, adepat ng Yesus ngara. Tunepin itiya im propetang mi pangakong datang ketiking yato. Talos ng Yesus sing umereng lapitan, bareng pilitan gawanari, niya meko yang pasibayo, at migbalik yang dili na king kabundukan. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. Happy Fiesta po kay kayungan. Ko man makapakibat masalese kanyan, pakamaskara kayo, maka-face shield ko po. Kasanteng masaya kayo. Kasaya ako. Uling malagat ko ro kung miyuli. Watang kaigyang mumuran babagyo. Akit mo ring tao. Mabiyela kasal pantayanan. Anak no ko pininduldul. Ingke katamong patron mayaw siyang anak ng duldul. Kaya bening kayang kapatad, San Juan, anak nung Zebedeo. Ingobrada manasan lang danom. Anyang inaos nung Kristo, likwan day tatara. Uling sinabi ng Kristo, lakwan yung obra yung manasan danom. Uling gawan da kayong manasan tao. Balo tamo po, nengke katamong patron, Santiago, anyang minukyak ni Banwa Jesus, ing maya pabalita kinalat ni kingawasan tamong Iberian Peninsula, Amayaos, Galicia, karingking Espanya. At kay ba't mibalik ya Jerusalem, at tinawo ni hingke ang biye para kang Kristo, kitang banwang 44 AD. Meging martirya, huling pepaputot ni buntok, Haring Herod Agrippa. Makanta, ing lugod a pepakit ng Santiago. Binyene at dinawne, ing kayang buong biye, para kang Ebanghelyo, para kang Kristo. Alayang tigan, para king sarili na. At oy ni mo naman, ing pawagara ring kekatamong dindam, ay amano ning Diyos, ngening kaurasan. Nakaduan Domingo, may kadnong aga na kayo pa nung sinimba kayo, ing Ebanghelyo makapatungkulya, anyang pepadala nung tidwa-tidwa, ding alagad ng Kristo, karing sablang dake. At kay ba't minuli lang, last Sunday, dindamtamo, nung makananong sinabi ng Kristo karening alagad, anyang belitado nanong pengawara, painawa kayo. Uling kailangan nyo ing painawa. Lawenye puso ing Ginoo. Balo ng asnong kapagal, dening kay alagad, at ngeni dininanong oras, para painawa. Tapos ding tao, labisang painawa. Minuna lapakit ang dapat puntalandang lugar. O itindindam tamong Ebanghelyo last week. At ngeni, nanong gawa ng Yesus karitang tao, inaral nila, tiruana nila, tungkol king salita na ng Diyos. At kay ba't dindam tamong ngeni, ikit na yung pamangailangan daring tao. Kapatad, haliwa mo yung kaladwo, yung buri ng pakabsyan, Jesus. Pati kay katamong katawan, He's so human. Nang kahit akakalingwan tamo, yung maging tao. Bayo tamo maging Kristiyano, tao-taong pa. Mag-agree kayo po?
tao tamo. Nya ikit na yung pamangailangan daring tao. Siguro dano pa nala. At nanong sinabi na kang Felipe, makanano tala kaya ang pakanan din. At dindamtamo po, para mo subukan ni Felipe. Uling Diyos siya balo na nanong gawa na. Eh, but, yan dress, tela na yung meto ngay anak. Wen yan maulagay itang anak ito. Nanong masasabi king amano ng Diyos. Ing kayarian na ng Diyos, kalupa niya ng meto ngay anak. Purin sabihan, asal anak, isip anak. Itang asal na ng anak, magdepende, karing kayang pengari, karing kayang makatuwa. O itang burina ng Diyos. Niyagawa ng halimbawa yung meto ngay anak, a Boy Scout. Boy Scout siya. Magdalayang bakal. 5 sebadang tinapi at 2 asan. 7. Sa perfect number. Balo yung tang sebadang tinapi, kanandereng kalulo. Barley. Kaya tinapi ang trigo. Intrigo para ka rin niyang makwalto. Pero ang ginamit ng Isus, tening 5 sebada nga rin yung tinapi at 2 asan, pepa kabisano rin may 5,000 katao at den binilang da deta mong lalaki. At dakal pang mitagan, kalupa na mo rin ning mumo ng pamamasa. Kotangita mo, maging generous tamo, dakal ing kabiyayan. Dakaling magbalik kay katamo, potang may mutamo, kubalo. King mga labas pong panahon, misal baglaring ausandamong community pantries, ne? Mamyeka ketang agyo mo at kumaka ketang kailangan mo. Diyan panggawa ka pang leche plan. Wari, detang tray ebon mi kalat chat kay social media. Kay batara, siguro gawayang leche plan. Balo, itang leche plan pemyena. Nang kain tao pa siya may conclude siya. Tambing-tambing very negative. Tamo balo yung pamangailangan daring tao. At munang-muna tamo balo no nanon king isip na ding tao. In Diyos mo, yang makabatid o may kibalo no nanong isipan na ning balang metong kekatamo. Totoo, iting pamaging generous hangga pangyeni mabibiye kiyang kiyaning parokya tamo, mamiya tamong lamak, karing taong mangailangan, may kadela man talaga pakakalulu. Pero, itang binyemo yung naisipan nung karnya mong taba sa binyeme, sugrado mong bendisyonanin ng hapong Ginoo. Aga na kako. Anya metong kong seminarista. Akong in charge ka rin pulubing pupunta king ke kaming seminaryo. Karin king Kanlubang Laguna. O nang kami papasawa ko, reng lupa da rening magpalimus sa memorize ko nala. Ne? Ilang ila. So, antik mo may complain getang metong may matuwang pari. German niya man ito Among, sasawa na akong mami ka rin, lupa pare-pare wala rin tao. Palo yun na sinabi na, kalingwan kimbiego. Patse ginawa kang mayap, in Diyos, yang balang maligid keka. Mo naisipan nung nanong gawan da retang tininan mo. Santing na po, ne? Ningkay kasi, otang gagawa tamong mayap, puri tamo balikdanan da katamo, retang ginawang mayap kay katamo. Kalaguran kapatad, may kad, hanapin ng ebanghelyo, tinggap tana, keti pakingyato,
ing reward tamo. As nang kasanting patse, ing meto nga tao mamiyo, ibat kim puso na, kalupan itang anak ito. Isipan ko, aliwamo nga na kaita yung migdalang pamangan. Mekad, anyang ikit de ing anak kay ni, aminye, maya payalimbawa, karing 5,000 katao, ilaman metag kila kapanamdaman, at misalbag ing pamamye. Anyapin lawenyo. Kaya ti Pilipinas, anyang ikit ding misalbaging community pantry, dakal miyayluwang lugar, miyayluwang parokya, miyayluwang komunidad, magsimula lang mamye karing tao. Nung karing ko po makadisto ng parokya karing King Makati, San Ildefonso, Paris, ko ako kutang aldo, papakan lang more than 200 to 300 people every day. Magluto lang lelot, champurado, sopas, ampong lomi. Every week manaliwa. Aldo, tempa ka ng dating king kalye. Takal po, mabibiking king streets, karing kalye. Uling na ning lugod akakit, siyempre, bibili lang yung Facebook itang makanita. So, ting tao, may inganyo lang mamye mag-donate. Kung manuwala at ipang mag-donate truck. Truck para gamitan potang didistribute yung pamangan. Customizing truck ang timong atin yung lamesa. So, mas masagli yung pamamye pamangan. Liwa mo ito, ang timpang mineral water. Kay bating Caritas Manila, sinaw piya naman mami tinapi ang pong pamangan. So, ting tao, kakabsila aldo, retang tanupan. Nen Domingo, tuloy-tuloy ng area house and community pantry nun Kindness Station. Manibatan, king kanakadaring tao mamiela, at kay bat misasalbag, ing grasya nin Diyos, karing mangailangan. Oy ni imburina ning apong kinukikatamo. At mekad, oy ni imburina naman, Santiago, kikatamong Memalen Betis. Hing maging masanting tamong puso, lalong-lalo na karing taong mangailangan. At na kasanting sinabi, San Pablo king kaduang pamamasa, sana po pamarisan tayan Basan kayong pasibayo kayo, huling metagkil ko kapanamdaman, anyan dimdam ki pinasa king minuno, ideting amano. Sabi na, ako ang makasukol king uli na ning Ginoo, pero na sukulan. Makisabi kong mayap kay kayo, king mibiyebye ko sana, agpangking sukat dang daptan, ding inaos ning Ginoo. Yan pong gagawang mayap, aliwa mo retang manikobra kimpisamban. Itamongan bilang Katoliko, Kristiyano, dapat tamong kawang mayap, ketang agyu, ning kekatamong pilubluban at puso. Mipapanupaya kayo sa be patient to one another. Maganak ka, mapibabata, at misaub-saub kit manlugud, king metong at metong. Nung deti pong amano ng San Pablo, abinggita na karin taga Epeso, pabanggita na kikatamong Memalen Betis at karing aliwang balena sisimbangeni. Taptan tamoy ni, uling deting amano, ilang mituki kikatamo, king dalanan ning kabanalan, papunta banwa. Amen. Sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos may paya, linalang king banwa ang pong yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo.
Pengagliking upaya ni Banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebe, pepay tasya banwa makaluklok wananin Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabi ang pong mengamate, sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alananga. Amen. Manalain tamo kang Yesus sa Ginoo tamo ban pakabuklat noring palad na at ipagkalubing kapag nasandaring sablang mabiye. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, para kalalnoreng talapamayapa, ban mi kamaygita pami sa usik king pisamban, at maragula pami tambayan, at pamisan metong king kekatang yato, manalangin ta king Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palabungan na ing kasalpantayanan, busal ding tao, ban ing kayarian ning katuliran, at kayapan ning Diyos, mabilis sumulong king Santa Iglesia at king Yato. Manalangin ta king Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palaganapan na ing tula, busal ding tao. Ban ing kapatawaran at pamikaluguran, sumulong at pisan metungan no, reng mikawani na bakas. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, para kalan nung pasibayo ring tinape keti king Yato. Ban alang tao o bansang dumanop pasibayo, at ing pupul ning Yato pante-pante milaganap, para king pakinabang ding sabla. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palabungan na ing lugod ka rin kaya katang komunidad. Ban migit siyang mikayintindi ing balang metong at ganap lang mipananggap at mipagmasabal. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Adwan tampo king Ginoo ing sarili tamong kapagnasan. O Diyos, sa igpami kapamilatan ding panalangin ning Nuan a Santiago, saupan ampon pakrandaman mo kami, sana karing kayadwanan mi. Iti sanang pamaglakbe mi kimbye, maging metong yang pamaglakbe, ning kasuywan karing kapwa aming tao. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi harapanin Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan sana ning ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay kasaplalat ni mabilog ng banala kapulungan. O Diyos, sa ginumi, ausan mo kaming sanang malinis, king makakabos mong binyag, ning pamaylasan ning anak mo. Ban kaniting kapiesta ning Nuwa na Santiago, ing mumunang diling apostola, biryan mong minaldok king mapait ng kalis, ning pamaylasan ng Kristo, adaon miyaiting sakripisyong makaligaya keko. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu, mantabi ke kayo, At kekan timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat nano king gino. pasalamatan tayo in Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ampong matulid, ing puryan ampon pasalamatan dako. Kapilan man ampon nukarin man, oy pa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ikay nga lanang gaming pastul, kapilan man eme painggulutan, ing kawan mo. Nunay bagkus parati meng ingatan ampon ipanlualo, kapamilatan dinwan mong apostol. Banketa, mi panibalan niya karin mo rin, tala panibala, atil dumok kayo, ban misundo ing obra mo antimong pastul. Uli nita, kambeding sablang anghel ampong banal, ing banwa ampong yato daralit da, ing masayang kapuryan mo, kabang kami kambening mabilog abanal kapulungan, papasyag mi ing ligaya mo. Ikapining banal o igpa, ating metole nangan matampanak ang popuryan. Uling kapamilatan ng anak mo, Yeso Kristong ginumi, at kingupayan ng banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, lain pa banalan mo. Alakantok ng mititipon kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, hanggang king kayalbog na, king dali sa daon miyang pangyo, king ikaligaya ning lagyo mo. Uli nita o igpa, ipanigapo mi, palukob ampon pabanalan mula king Espiritu mo, retingay na darala ampon daraon mi keko, ban magawalang katawan ampong daya, ning anak mo, Yeso Kristong ginumi. Amen na bilin kay kami king pagmasusyan mila, reting misteryo. At tatandanan mi pa kanitang beng mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri,
piraso ne, dinwang ne iti karingkeng disipulo at ngana, kwanan niya iti ikongan at kananye, huling itihing katawan ko, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayong pepasalamatan akat pinuri, dinao na iti, karingken disipulo ang ngana, kwanan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Huling iti kalis ning daya ko, hing daya ning bayo ampong alananggang tipan, amibubu para ke kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanita mipatawaran na ring kasalanan. Dapten niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangening gaganakan mi o mampapakalulong igpa, ing makaligtas ng pamaylasa ampon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banwa, at lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darami keka bilang kapasalamatan, iting mabye ampong banal a sakripisyo. Balikdan meng mitmong pakalulu, ingay ning banal a kapulungan mo, akilalanan me, ing midahon kimbiena, pauli ning sakripisyo ning kamatayana, bigyan mo kaming misot keko. Pagkalan mo sana king kaming mipasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na sanang maging metong mong alanganggang daon keko, at papalyaryanan na kaming mirakayanan, king pimamananding banal mo. Muna kambe ng Nuana Maria, kapilanman Birhen na indunin Diyos, kambe ng San Jose, ng esposo na, kambe ng mga apostol, ampong maligay mong martir, kambe ng Santiago, inki kaming patulunan, ading sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manali kaming mirinan kasaupan alang patna aking harapan mo. Hoy pa, iti sana ngayon, ning pangasut mi keko, pasulungan na yung kapayapan, ampon kaligtasan ding sabla aking mabilog ayato. Pasiknangan mesa na aking kasalpantayanan ampong lugod, ing banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe kete king yato. Kambianing talasuyo mo, i Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing Obispo mi. Yamong raw, ing kaya kaming kura paroko, ting sablang susuyo king banal kapulungan mo, at ning mabilog kapulungan, agewa mong sariling keko. O mampapakalulong igpa, pakiramdaman mo, yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo't mga tipunan ting sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ding kapatad ming miyango na biye, hading sabla ke kami matula, ampong memo na ketiking yato. Lalong-lalo na Father Roger Tamares, malugod mo lang tanggapan king kairian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligay mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap.
King kapamiltan na kambena ampon kayo, kagom ning banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka o Diyos, ipaglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Kambening kapanaligan kin Diyos sa maglingap kay katamu, king penandit ning pamangailangan, manalain tamang timo ng makanano nakatamong tirong Jesus. Ikabos mo kami king sablang maroko igpa, malugom na ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, mitamawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabos kami alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpag sa dyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ning tala pangabos mi, Yeso Kristo. Huling kay kayong kayarian, kayo pa yan nating ligaya, manggaman king halanangga. O Diyos, sa igpami, ing Ginoon ng Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emula sana babaligdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo ing kasalpantayanan banal kapulungan mo, at pamayapan ang pisan metungan miyag pangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man kay kayo. At kay ka antimurin. Antimo anak nin Diyos ning kapayapan, king metong at metong ibieta mo, iting kapayapaning Ginoo.
Nyoing kordero nin Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king apuna ning kordero. Ginoek matampang tanggap ke ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming banal, sa upana kami sana ning Apostol Santiago, king pamamilatan na, ngayon tinggap miyang mitmong tula im banal mong sakramento, bilang pamagmasusi king kapiesta na. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Luklok tap. Masaya at magrasyang kapiestan po kay katamongan. Kapabaluan po, kay bat na po niting misa, at yun pong makasadyang lamak kay katamon. Pasalamatan tala po ding migsadya kaniting lamak. Yapin po ding Fiesta Committee 2021, apani muna ng Brother Boss Joe Mendoza. Ding pong kayantabi na ding asap, kamadero, at ding Chapel Pastoral Council. Magpila tamo pong masalese, karingaduang glorieta, with stab po. Antimurin, pasalamatan tala, ding minantabi kaniting misa, ding Barangay Santo Ursula, Villa Santiago, at ding Cemetery Board. Malugod ke pong pakilala, ing minantabi at mekiabi, king ke katamong misa, para king ke katamong kapiestan. Kabalentaya po, iamong na meragul king San Miguel, at kasalukuyan makadestino karing king Papua New Guinea. Palakpakan tayo po, iamong Reverend Father Roger Miranda. Among, king lagyo na pong among raw, at ring memalen betis, bibiye ke puing maragul pong kapasalamatan, king pamakyabe king tulami, ngening aldong iti. Asahan niyo po, na parati dakong kayabe, king panalangin mi. Makanyan mo naman po among, anyawaran mi po, ing panalangin niyo. Banlalong mi buklatla, ring palad mi, at ing puso mi, karing taong mangailangan, at banlaging sagot, kingaus ning Ginoo. Ing maging maganaka karing kaparan tao. Pasibayo po, dakal pong salamat, at masayang kapiestan po among maya pa oras po. Palakpakan tayo. Atin ko pong kaduwang kapabarulan. Atin pong sinabi ka na ako nandin, inipamo ing talagang fiestang Santiago among, mauran at mabasa iya. So masayang mabasang fiesta po kaya katamongan. Atin ko pong may pabalita ang pong matsurang balita kaya kayo. Nakabisa magumpisa, matsurang balita, maya pabalita. Ako natanay po yung matsurang balita. Manibat po niya may gumpisay nguran, pangwaluya pa ini, pa po siyam-siyam. Linto la po ring dakalat tulo ketiking pisamban tamo po. Ating tutulo keni tulid altar, ketang lele altar, tipon tutulo minsan keni, tutulo king lele pisamban, lalong-lalo na po itang palug pisamban, dakal tutulo, king itang dating pipagbinyagan tamo na po karakal tutulo. Napon kay batning ayon at napukarakal may nga nabong plaster, semento, miyaliwang gamit po. At dini po palagi ko, elam mo tutulo, talagang dalanan na ning matuwaning pisambanta mo, dalanan na ning atin sigurong sisip-sip danom, kareng sirangawang, kareng sirang salamin, pilatanan ning bubong po ning pader po. Makatakot po, makatakot. Waiting, matsurang balita. Yung maya pabalita po ini. Huli na niting milyari, nakipagluklukan ko po karing Fiesta Committee. Sinabi ko karela,
Intindihan ko po, ring proyekto tamo mga santing la, ing metong po karing pet project da po, ing palitan niya, ing kaya katamong metong karing kampana tamo. No, kapansin niyo po, may balik na kitang lumang style, pamanigtig kampana, liwaneng style, pero itang metong aspak ne po, kaya pwede, kailangan ng palitan. At talaga na mo nitang metong kampana nga ito, magitya pong metong milyon. So sabi ko karela, pwede tayo pong ipagpaliban pa ang kampana. Pwede yung manay ang kampana, baka next year niya mo. Or potang makona ko keti, karinya tigdigan ng masanting kampana, uli nga na ako keti. Sabi ko, importante po iting atakpan tala, asolusyonan tala, ring tutulo. At magandang po rin Fiesta Committee, may bisala, itong importanteng gawan namong. So, isto pong Melialdo, papanikan ni Joel, silipanan no ring tutulo. Itangagyutang remedyon tamo po. Tangagyutang takpan, larinan, gawan tamo po. Pero yung maragula solusyon keti, lawen tamo po, ing pilatanan ng bubong, ampo ing pader, marurunot na po, masisira, risinepa, sira na la, at kaya po may manibatan ing dakal na tulo. So, maragulya pong obra ini. So, sana po ang intindihan nyo, sana supporten nyo kami, sana anya doon ko hindi tak yung kapibabatan ng pong pamanintindi. So, ganang-ganang pong gagawan tamo keti. Ganang-ganang repair kempisamban po. Tamo po mulala. Makipag-coordinate mo king National Historical Commission, National Culture and Arts, National Museum, gana-gana, tingko pong kaluguran, Direktorya po king National Historical Kay, makipag-coordinate mo po karela, ban kanita ituro da katamo makananong dapat samasdan, ing dapat ayusan po. Gana-ganang gagawan tamo po keti, bara-bara po. Makaayon po at makayak making dapat gawan po. So sana po intindihan nyo ito. Di na nyo kayang di ka pasensya. Pero lilingunan mi po ini. Mi po paboren. Lalong-lalo na po historically yung pisambanta mo at matuwane. Okay? Ita mo po. Paki pangadiye po yung pisambanta mo. Nandin pong linwal kong alas 4 magmisa. May kapakyak ko po. Waiwasan mga pakyak. Ane kalagut niya kasanting ing pisambanta mo po. At kasanmetong yung kong lulugod kening pisambanta mo po. Okay. Kaduang matsura ang pong masanting balita. O, tama gumpisa, matsurang balita, santing balita. Yung matsura pong balita, si Biananda ko nandin, ngara, among, mangumbira. Gusto mangumbira ka, datang lang rin tao, si seryosan din kumbira mo, so magisan nga. So, naku po kalungkot nandin nga, bak, ako may ngumbira. So, sabi ko, tinaman po lamak, na kayo lamak pumila. So, hanggang ini po, lamak, pumila kayo kay lamak, at sila po rin eh. Pero, anya pong ako may ngumbira, mengan kami, at naku kalungkot. Akong diling mamangan. Ala kayo. So, patawaran na ako po rin Fiesta Committee. Kay bata po ning misa, hanggang pumila kayong lamak, atin pong almusal kay ni museum. Bawal tamo mo pong magpulong-pulong, o ling dakal manakit po tamay ito tamo. Atin pong pamangan kening BUB. Reta pong agyumim pa kanan, welcome ko po, malawos ko po. Tapo yung kay. Yung matsurang balita, ano pa? Magakanong gusto yung oran. So, ito mo po. Dakala, salamat na po, Roger. Thank you very much. May payabak po. Masayang fiesta po kaya katamungan. Thank you po. Bayo ko po ibiyang bendisyon. Pasalamat ko naman nga mo raw king pamangumbira na kanak keti para magmisa. Nung ako tangyo po, king August 27 ko po magbalik Papua New Guinea. Kaya rin po may vaccine second time karin king Makati, August 19. So ating ko pang 1 week, bayo ko magbalik Papua New Guinea. Lugon nga pong gino siguro may kitang pa si bayo December 2023. Every 2 years po kasing pamagbakasyon. May pakaba ko ngayon uling kinangwa kong kursong Family Ministry at Counseling king Ateneo. Mayari na po ita 10 months.
Mi graduate kon June 19, online class. Balamo estudyante ka talagang very challenging. Pero doon nga pong ginuayari ko na itang kurso. So, magbalik na ako kayong August 27. Po ako kutang talagang panganalangin da kayo. Kaya bening kura paro ko. Sana maging tunay ang mabiyeng kasalpantayan ng tamo Keti, Kim Betis, at mamaya tamong Maya Pailimbawa. Dakal pumangot ang kingkakatamong Pisamban. Actually, ating kung dapat bisitang yening Bat Makati, Elamela House, Lininguran, Buring-Burir, ang akiting masanting tamong Pisamban. Pero yung Pisamban ay ni, ay magmaulugan nung ing kasalpantayan ng tamo ay mabiye. Uling tamong tao ing tunay Pisamban. Mabibiya tamo king Maya Payalimbawa. Sana po pakabiyayan tayong lalo ining kasalpantayanan, kapamilatan ng pamangawa tamong mayap, king metong at metong. Dakal pong salamat kay kayungan. Ing ginuman tabi kay kayo, At kay kaantimurin. edukuya rin buntok yo at maniga po king bendisyon ng Diyos. Ing ginutelakad na kayo, babo, raring pundasyon ding apostol, bendisyonan na kayo sana alang-alang king kabanalan ng pampanalangin ni Juan Apostol Santiago. Amen. Ing ginupig kalab na kay kayo, ing turo ang puanalimbawa dering apostol, lalamdang kayampunan, maging talapatuto na kayo sana ng Diyos karing sablang tao. Amen. Maging matataging kasalpantayanan niyo, paulining pamaniwala yo, kinturo daring apostol, king kasaupan ning karelang panalangin, pangintuluran niyo sanang miras, king alananggang balayan, karin banwo. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daune, umeta na king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.